Na Abu Trica nso weekend yi. Pepena cemetery. Open asem. No so no say sanamtie. Ade abro obi ade nyansa na so obi here IT ko ho school. Na wontumi nya no ma bi say ya na expertise no infaso ne say. Na ade a wo kan dia mente wa. Wontumi nya no say so do wontumi nya no. Akwa no abi o. O wonim dia o IT pa nko say ye hu ni pa bi say ya na ya employ wo mo no ma kire ye nkura ni ade hwe eno ma ekoso abrochiles baby o mo di wiase aduru no. So bi atumi atena Ghana ha ede ninim de na broni abrewa dwaman bi so ne bebo de wu ahoma so na sese ya ba me de ya safo de ya panisho ma ya na ya me ya edi ane se ya bakire kwenta ka ha pa nke ente so kra na owi a omedini sika obi abi anwuma ha kofo be bi o wonya sika sifie kama sei eno kra ama obi dware sumi pu mu da wo kodware bi obi yese o wo so ti nam de me sankofo no me ya na ya panisho ma ya me ya abrofo bo ebu yese am da me ho example Anglo Godin ni montu ni ade o mu tu Godin na no royalty sand yenya o mu sisi still abrofo sisi amase o mu fie japade nyina asa akọ na nyame adom ni enya kiti bi fi o mu ho a na onye menya adwe ba me say asebe busa sechu adan mi defend no me kwaso defend wo mo da ade ti na defend wo no why dey Bible krase me ni nti so wo Yesu Kristo opani bi ko akwantu no ba no bisa ne kwafo se obi asti wo obi amebu nkonta de oton ade 10 gallons so se me ton 5 on se de ebe yina di ama 5 na ka no akogege na ode abonebra Yesu se ewiase fompo ne nyansa o mu yi ano ye se Yesu sokro no so enso ha no Yesu sokro no so ana wo so mo bua ne ye se de oton 20 wo se ye 10 ama 10 na ka no ode abonebra ne ade ye de nyansa twimi nante na kwa bi so beboa ye fam nante na abrofo so omo ye ne ha na enye omo sisi abrofo no no omo sinye bi mra ne ni na ho na si abrofo no omo sisi omo abrofo amrewa enwamafo bi na we de ndie sa na kwa ye otu onwo omo ogu omo no sa na omo de aba so was scam romance scam course wone eye na se romance scam na nya abrofo nko anya abrofo nko no wone de onya abrofo o ye na ho ana so mo ya omo pictures no de deal no ye hu bi sa bi before before no de abrofo no yi won woni se mo na mo ye omugu omo ne ye black Americans cross from say Americans nti o de opede sa me hu me de nukrani oba me kan ni agro nyesa me ma program na ye de keke makumem no de o ye de o ma program na ye de because untumi nka sa o support kro no meta na chitu ni nua bi ho a wonsua no wono so ya na so nya sika ne ade cars ne bebu car di to kra na me hu bi da e bebu Ghana ne ade ye wo kuma 10 years 20 years obaba be di sika yi na bibia koye kama nana why are you serious oba why are you serious pa do we support romance scam ne cyber romance scam ne de me say we support cyber o ko bodwama nya eno na cyber crime na so romance scam na me support no ani nyina o de bi o ko bodwama na obi ayiwa odo ada say bedu ana so obedu obi two things yenu a obedu obi o ba ko bekem what is this Ghana hakra sa what is the police for betima be found undwi fa hwan what is what betima be found romance scam who support romance scam who support ade aye against the law na Ghana obi mu obi on send this scam mu ni da bia anti anye obi twisi obi no ase ne pe hona no age no number na nye romance na bi no scam na ne say ma hu sechua na ma gi sechua number oh na me na me yare o sese na wage me and the small scale ni no mo nka no wo oh mo bu ya da bia nto no so bu bia nye no ano over the weekend na me wo amekwa swedru agna swedru scamming town se udru krom ho na hu boys so do mo ni ase aye red no otimi se bro nya omu ni ni ye se de no omu ni da so ombedi no omu ntimi ni ni ye na eba wo kase abrofo aye bo omo kro no ne ade na asam na kwa bibia ho ise o gina mfimfin kakra mikrom makasa bibia enkra omo start years a penpal any guest nation sa de no omo ye ni di ankasa ne fie di e friend guest nation guest nation no ene se obroni no hu oba ne picture no openo a na odisika ba na oba no ko na ahyase no Ghana from ma bi bre ko bre ye adwuma abrofo ma bi di Ghana from ma ko ye no oba na anya asam ketewa obroni timi be fa Ghana ni ba e de no kokotena ni fie okwa wagye ne document nya no wa lock na hyefi one ne nafofo pon adwuma omo ba obi abedi bi
yɛde ɔmo yɛ adwuma na nsɛm fata enti eduru baabi ne de boys ne bɛyɛ yɛ nie ansa na ɔbaa ne bɛkɔ no yɛbɛma obroni na ba yɛbɛgye waasi ne aka kyerɛ sɛ baabi adu no so ani abre pa abra na obroni na ba down Oba no ɔmo study no ho sɛ ne su ne ne nneɛma bi ɔyɛ nipa n'ani wɔ fie a ansa na ɔmo start process real process ama ɔba na kɔ ne nkyɛn sesi a Ghana fo na bɛhu ne sɛ abrɔfo ne bitimi bɛfa Ghana ni ba na ɔde ne bɔ baasi you have not said choice yes yetimi bɛfa Ghana ni ba ekɔkɔyɛ organ harvest eji ne kidney baako enya ne pɛ ne yakɔ akɔyi enti eduro ba bi na boys ne hu sɛ mutimi yɛ yɛsa yesusu ye beye mu bi na ya ye hu so ɔmo flaunti sika ne ade last week na me ka wɔ ha na me call so eduro ndem ko sua ye ni sɛ ya wɔ young boys a ɔmo so wɔ into the business na obu wɔ hɔ no ma sɛ sika ne ba ontimi movie sika no ɔmo ka sɛ ontimi movie enti wo hia seniors no ɔmo wɔ mu a ɔmo wɔ links na ɔmo betimi aboa sɛ da be sika no pushi bo betimi movie ama no enti so otimi tena social media kyerɛ sɛ de wayi sika ne ade a eno no ye advert a omo de friend kra na omo was scamming business nim se de be ya wo ba be hu ono pusha na ono pushi wa de na ma wo na won sa timi aka ba me de men so ena obey sika no omo je eba Ghana no ko omo je na se ebi oba ya wo de bo ne bra bi a lokia ken ha dwen na wo a wo ye adwuma e free bra wo wie secondary school efie dunie ka wuntimi ntobi bicycle kra wuntimi ntobi abamu ayi na anu ye bi kra secondary school no atoka no atofie hwe ya maame no mo anɛ ya ba no ya nhwe ya masika achi o sakwada no koba no okita sika nko a ye misa ba bi onye sika ne fie akwa ne dem no yes na wo pani no a wa mobra ana wo mobra na wo de wa yesa obedi mra so no Abu Trica ne dem no yes inside and outside no we inside na ka so odi agwa na ana poda dem no Osepo. Wow. Where you ocean? Says you are the Albantino. Oh, Albantino. Oh, ni now, Wabobra. Life me problem is no crap and says that you are. Men support to chrono bobia in any form. Mrs. I know Sammy. Miss support to chrono. Oh. Me support to chrono. That make a month to myself. Nana boy. What's up? Adia chrono. From Bibili Bama and Kama, no one Aquacoda. Any idea and Kaya. Me sorry about me former editor. The girlfriend, your co Lebanon. Nana boy. Wait, Minim, Nana, no crap and so Obama Oba. I mean, no, my baby. Me name is IT specialist. Oba kosuana hu so ya oba admonition. Obi am person obesu enta so mo nka so obesu ya. Nka obeso so. On kan do ho say do ha. When you get to the river. Obey, enti eno na amagana fo no hu say sa na tie dia ene ye bejew. Enti ene me kwoto ade aba nti wo card ni twa ni mu ni akire bra. Twa send me no. Ghana fo ma twa send koma boys na wa broche na broche fo so twa o mo card de ba. Omo twa de na send. Ye be di bronya ye so wa anya twa send me untimi nto week we nim twa send me ene ye de so card so am we feature ho card Ghana for ma no de no twa send me no yes e oba me ka wa ha be pam me fa kwa ase ho biem aha unim sa de no onte da me fa kwa ase be o so fa kwa ase o ni papa ni ama u kenya we ni mo unyo banka abati ase twa send me ne say obema no wa abrochi no ono aha mo amma ni twa na omo de akosende no no so asende skaba e na ma emema no wa Ghana ha so omo scam no so ma abrofo no twa omo card tu be twa ni mu ni akire tu twa ni mu ni akire no ma no na onya wo code ni nyina afo otimi de toto niama bebre ton niama omo ye boutiques ni ade wo Ghana e de nkrofo card eneto perfumes jewelry na wanya wo card no details na wontimi mpushi scanner or the fan niama nti o fan niama na ya shepe e de koso obi so na ni bakro de aba e krono I don't think say any name e krono ye de ye adwuma ne say ye be ye dey ye be bo amanfo daru say me support to cry say obunye sa ade na I don't think say ya ade a me pese ewura memam nti memba enkoye popular sure what him say nana even though say wadwemu no ya bebu nana bi ba no kra ne nyame anim ni say ye yete a wo bebu ye nana mo bebu ye nana ye nana mo ane bu omo
slavery ne why ya na start nkwa so be ya enti wenye ade a wo se ye no nti ye begina so ye nko school ye be ko school mpa ye kwese dem ni ebu amanfo nipa na obu no nim enti se momo scam ye ekoso ya enti enye but there ya na ye de se chiwe ka no there ya wo ho ne se ema oman no nipa obu o madwe o mo se wo ye adwuma diligently a emfaso ni so because they are crazy then ya wasi na no me catch us me support o mo da because only o girlfriend te ho a wo be ware no nkrofo etimi koshia no akra mo no ma no 20,000 say jeto credit obenya foforo nye no the iPhone 16 account ho obenya get man no dos de bia na be sha brabo na se foforo no yo babufu abo obenya na adwen ene se metima ye obibi ankama enye o me na bufu obara Abu Trica pa teacher ni o che na de na so ni fie wa Abu Trica fie ya chi a wo twa mo da bia kra wo be fere ebe se nim class matete abofrapa and then obosu atra kra oni ade mama can the second one so emwa the reputational damage eye ma eye to o mine internationally when Nigeria need to kwan na modru airport now ka se wo free Ghana na Nigeria need do anymore omo ma ne gina nchen na omo age passport na omo stamp so na omo ma wo na Nigeria ne be ko bia tell a boot be 3 nti yema nipa bi take action no yema sisi ye nanamo na yema omo soso a na ye ntumi nye bi no ye ne suffer the repercussions of our actions no because young man be sorry na opese oye opusia obi ani ho baba bebre na menka se bre ye but emane nro obi atrim se eye adwuma papa ohia na akofa de ma we nyina ba maame bi tuo na ne ba nya adwuma de car 7 8 aba na me kra no ade ba ko esan ha me ne senti omo adwuma na omo ye no ye ntumi mfa hye dem ana omo pe advert o de said dem that be what do baby this Abu Trica the advert baby now what menya $5 million nana 5 8 no we dem ma me fan say 3 ayira 8 we are 5 million nana we are $2 million Abu Trica ne ga no kran so no benya no ama $2 million na se wuntumi unhu nkra no de omo pe na unhu omo nso am se yatka se car ba ko bi na obi anto nana ade we da ho nti wo de sha trunk mu enye ya na no so ye na obi so ye pusha na nkwala na ba business ho no kra de onya ne chan de otwefiri nkrofo ho no because ono no otwema wa owo de owoje owo ne percentage na wa kwala usika bi unya sika da na usika be lock na obi so meje hafa o moka na wo ka ye parents na parents mi ni mama a ne ba akwa ye obi mobile money scam e wo Ghana ha ya na nipa kura tracing number no afre maame ne di nkomo okoche maame ne ba na maame ne sen wo obeche me sen adwuma na adiwu boy akwala nhye adwuma ma na adwuma adiwu a wadi akire se oba abeche me nam si so eya so oba na hye adwuma ma obi o tamale e na wo bi e na adwuma na di nipa kura na nipa kura trace aba maame no number e na ne ba no e de scamming no e na onim enti maame be na ebetu fo no maame fo ne bo omo kro no no ne papa fo omo kro no cha omo ma no wona anya kromfo enti na ya o se enti omo maame no parents ni bi kro no cha omo ma no enti wan na ekotu ne na onhu oba otumi ka kire ne ba onipa na owo kwadas ne ba yo na so de wa hensan na so atonsi ni wone ne ba no wonipa sa na maame ne ka kire ne baba na wo kan America ne we Russia ne Ukraine wo ye Joe Biden said that ton no mama Ukraine and almost 80% okotu am I to kwabio obi bua obi asisi na abrofo gusu sisi me na ye ka say o ma bi ntu oye wo ho ne reserves ha wo ho ne fie adurunum o moka won true gold ne reserves ha wo ho ntu ho sa won obi ekwa no abe support Iraq wo na ba ni nyina no Iraq ni Kuwait ana oye ho anu amu dili America kotai achi unmo tuwa ne percentage George asisi agusu kwaso besi ne nya kwa kitikiti sentati aba ne sisi wom kitwa bia na won say cry do bi dia ne mu ekwa mo de faso no na wo se yanya na no sisi wo ma Ghana fo ma ye do mo kwa bro kire mo ma slaves se bi o mo pre aba kino tujuma de ba ye unu Ghana fo akodi baby akwa de faso ohia ne ade nti na se obi do tra ne afo na anko na nyame ye na dom no nya kakra na
Oba me na de ma abrofo no koye report me asem no be say oh nipa no twea na say orenda nipa no cashless na wa block no o de eba sa na abrewa no waji ne sika nyina wi watonto ni fie ni bibia insurance nyina akwakoton na yade de abro no jeje na ni kakra dabi amu nyabotre oji sika ni wie na wo se bibia ntimi mfi ne ho mape na wa block no na di block empira Ghana hakra oba ehia wo obeja wo obi a ehia ba akwa no block ne no ano no sa na tie eno ka ho bi. Well, Madam Ase, na yahwe na Abu Trica so ye adwuma ye busa ase adwuma be na ya untimi ka. Eno na ye sentence, a whole story. Ai, adwuma be na ye, adwuma be na. IT expert. Ah, ba se won kan. Okay. Na adwuma no. Na wanka. No auto ana. Akwa bi try de bi omo se omo di ka chi Abu Trica. E ono kuta laptop o kwa mbuza no so ye ICT teacher. Hajia for real. No, then this can is $8 million. $2 million. And Abu Trica $8 million. And Dada Joe $100 million. Kofi Boats so say 100. It's say Abu Trica ya we ne de e ba nka ya o montimi nto ohun sa ska we no wunya eye kronoska de but omo yes smart pa no enye a private jet mutina tena na yi o at least wa kwesi school bi ohun school mama nko pass as we be kasu ma jaw phones no bi bia wo ha na kwasa abrabo na se foforo wasisi obi animo eye sa kra won say goodwill bi na because okay kronosika yemfa mobra na sanity kronosika yemfa mobra braben cars no to Ghana bra ye fie ne car well anything